جنابندن و چند رادیو دنگ گلدن باشکو دارن هجایی رو 23 آذر 2024 شمیه لبروکسل ساعت 14 لآمده 16 گهدارن هجا من نوها نوچین نوا روژه پیشکش بکن دم دم آزادی رو برا بویا شبام پیروزه وک پوسولایه که ریا چارسنی و دیگه خلق چکریا از آنا لبولب به یک اب هستن فکرن رامانن رستارو چلم ببرا پروا بکم دیسا اون خیراتن سرچاوه مراحتن خوشک براین دلال نامه ابه Nevroz özgürlüktür. Bu bir özgürlük yoludur. Selam, özgürlük ve eşitliği rehber edilen bu büyük yolun yolcularına, Nevroz'u özgürlük ile anlamlaştıran Zagros ve Toros dağ eteklerinden Fırat ve Dicle nehir vadilerine, kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına analık eden halkların en eskilerinden olan Kürtlere selam olsun. Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden بله گذارن هجا به هزاران کسی رو لرحای نوروز آزادیه به پیام گرینگ پیروز کرن پارلمانتر به مرو جنام پیام برا پویا نوروز 2013 ده پیروز باهی دخواند گل جی به دروشمیان پیام سلاف کرد لسر ناوه تیجا سالیه آیت آخوی نوروز هر کسی پیروز کرد وها گود جنین کرد لجیهانی به بیردوزی خوابونه پیشنگ اومیناک اف بیردوزی و تجریت الامرالی ایجی بشکنه هر زیده نوروزا جنین کرد اند گرتیگه هانده پیروز به امیوان قیومان بشینن و به پرگال هف سروکاتیه باجرین خبری و ببن 100 سالانو دی به 100 سالا جنین برخوادر پارلمانتری بری HDP Osman Baydemir و پارلمانتری دم پارتیه Sırrı Süreyya Önderci bu dimen peyam şandın Nevruz'a herkesi piruz kirin piruz bahi legel ahaftin stran o govende devam diker. بله هلبت ایرو روزا نوروزی بو لکردستان لرحای ده همان دمیده لشمزدینانه وکی شاهیه که لموشه هاته پیروز کرن اوروپا ایجی لفرانکفورت و پایتخت فرانسا پاریس ایجی نوروزی پیروز کرن یک سلم بره خوابدن فرانکفورت یک جی پیروز باین هری امبیجی کو گرسی و ابدمک دریجه آماده کاریا و دهاته کرن نهان لباجر آلمانی فرانکفورت تل درخستن حوالی من روزنامه‌بان مصطفی زن لبرا مصطفى دم باش تو بخيراتي بشانم دم باش سرچاوا سپاس نوروزات جی پیروز به بله ما هبو داكو ام بري خوابدن فرانکفورت پیامین کل بر حتا وکیلی در کدم پیش البته ما بيجو كوج گودارن خورا گوت لبل طول وجه بيجو کو پیروز باهی کنگ دست بگیر حتا نهام بیجن چی پیام در کتنا پیش هلبت و پیروز باهی بکیجان چالاکیان دوام بکیم لطه گودار بکین کرده بکیم بله دسته که ده ساعت 11:55 ده شاهی نوروزی یا فرانکفورت بازار فرانکفورتی آلمانیا حتی دسته کرن شاهی دسته که ده دقیقی رزگرسین دسته کر فاشیه جهیلا کنفدراسیون کاوا کومکات اخافتن کاتا کرن هفسروکن کنفدراسیون کاوا ده درباری روزا نوروزی پیروزبایی و پیام آزادی
hata pêşkêşkirin dîsa girêdana gelê Kurd bi doza azadiyê tekoşîna li dijî hemû êrişên serkirinê hata ragihandin birêz hevserokên Konfederasyona Kawa em dikarin navê wan bêjin Minewwer Altın Işık û her wiha hevserokê dijî beşdar bûn axaftinê xwe jî kirin dîsa ser sahnê jî niha civan kêliyan de hunermend Seyda Perinçek niha pêşkêş dike dîsa bi navê tevgerên jin yekîtiya jinên azad axaftin hate kirin ser wateya Newrozê pîrozbayiya Newrozê û dîsa peyamên dilsoziya tekoşîna azadiya gelê Kurd û birêberê gelê Kurd hate nîşandan dîsa Koma Rojava derket ser sahnê û peyama kecekê sînevîsyon hate pêşkêşkirin bi hezaran Kurdistanî yani bi de hezaran Kurdistanî ne bi hezaran jî ji gelek deverên Almanyayê berê xwedan qada Newrozê saetên sibehê de destpêkê tevî rewşa hewayê ku ne baş dîsa Kurdistanî bi dilsozî bi cejna Newrozê tevlî pîrozbayiyê bûn agahî ku ketine berdestî me ji gelek bajarên Almanyayê jî hîna Kurdistanî amade kirin bên werin berê xwe bidin bajarê got qada Newrozê lê pîrozbayiya hate kirin lê ji ber ku derfetên aracan yan otobîsan têrê nekirê gelek deveran Kurdistanî hatin taybetî ji ber li Hamburgê û ji gelek deverên din niha jî di derbarê pîrozbayiya Newrozê jî gel min ha yek ji komîteya amadekar endama komîteya amadekar Kezban Doğan her wiha Buxarê vebera yekîtiya jinên azad niha bi me re amade ye ez ê van pirsan bêtir tifazî eger derfet bidin me em mesajê bikin belê birêz Kezban Doğan komîte amadekar wekerê vebere ye cayê derbarê Newrozê de peyama Newrozê û hatina Kurdistan yan li Newrozê çi dibêjî fermû بله gelekî spas dikim li hemî guhdarvana di serî de Newroza pîroz be Newroza azadiyê li hemî gerê arî bi taybetî li gelek Kurd pîroz be û yê ku Newroz kirine Newroz ji mazlûman heya ronayî û berîvanan heya sema yüceyan ez wa bibîrtînim û beşna xwe li ber wan tewînim yekîtiya jinên Kurd ya Almanyayê ye ji yeke me ji heştê adarê ve dest bi em bêjin destpêka buharê çawa meha adarê destpêka buharê ye şînbûna cîhanê ye şînbûna xwezayê ye rihê em bêjin berxwedêr jî di heman demê de di vê mehê de hem bi şehadeta mazlûman biya hegîdan biya em bêjin ronahî berîvanan hîn bêhtir di dilê gel de wateyeke wê cuda heye ji gor gelê qewmê arî na demeke dirêja amadekariyê vê Newrozê têne kirin îro jî zîrveya wê ye belê çiqasî jî em bibêjin germahiya welatê me ew germahî îro li vê rejî mirov hîs dike ji ber ku Newrozê de em bêjin ji Hesekê ji Kobanê ji Seqizê ji Sineyê heya Hewlêr û Zaxoyê Amedê Qendîlê gelê me bi coşeke mezin Newroz pîroz kir îro zîrveya wê Avrupayê em bêjin li Almanya li qada Refştok Frankfurtê ev zîrvetê jiyan kirin bi rastî jî par me digo Newroza serdemê îsal Newroza azadiyê em vê duruşmeyê ku azadiya te azadiya me ye bi vê duruşmeyê em vê Newrozê pêşwazî dikin û di heman demê de ev jî tê wasê hem sekna me ye vêdirê hem bi rastî jî peyamê ku gel dide ji ber ku ne bi de hezara bi sed hezara mirov dikare bêje kelecanek û coşeke mezin heye hemî bi yek dengî dibêjin bê serok jiyan nabe û ev Newroza azadiyê ev buhara gelan ev buhara jinan divê bi azadiya fizîkiya re ber apo werê taç kirin Bile ez kurtîca eger derfet tekem ez pirsekê dî bikim niha ev Newroz coşa got Kurdistanî beşdar wî birêz Kezban Doğan hûn weke komîteya amadekar li gorî Ermanca ku wa dayî pêşiya xwe ev Newroz çiqas jê pêk hat hûn bi kurtî nirxîne bi rastî jî kelecana gelê me kelecana jinê me hêjayî gotinê ye ji ber ku bi rastî jî îsal bi de em dikarin wisa bêjin aslında ev nake di heman demê de çîka ku di dê cotmehê de bi pengava ji rêbera rapora azadî ji Kurdistanê re çareseriya siyasî ku
وی که دست فکر نه او آگره مزن کو گر بویه لوی قاده تی خویا کرن و سری ده گوت ساتم کو جگلک هرما ام بیجن وسایت کو هاتبون آماده کرن تیری گله منه کرن او قاسی هر کام دنک هیا evnak aslında TV vate ku dahaman demede evnak piroskirina çava gerillayan azadiye mizginiya Nevroza 2024 li Asimanê Kurdistanê bi agirpêxistinê kirin îro gelê me jî li vê qadê wê mizginiyê pîroz dikin û silav dikin. Niha zaten pankartek jî heye min pankartek jî berçavaye dibêje me mesaj kir em wê silav dikin em jî ji vê qadê dîsa dibêjin şervanên azadiyê di heman demê de yek û ji wa sê darikê niftikê ê mazlûman heya roka îro jiyana berxwedanê di heman demê de berxwedan kirine jiyan girtiyên azadiyê em vê Nevrozê li hemiya pîroz dikin dîsa bi taybetî ê ku Nevroz kiriye Nevroz ji bo me ê ku di heman demê de fikr û roman û felsefeya xwe mîna roja gerdûnê em germ kirine û ku di vê qadê de jî me germ dike ji ber ku bi rastî jî dema destpêkê de hem zîpik hat hem baran bariya rewşa hewayê her çi qas nexweş bêjî lê germahiya dilê rojê dîna rojê di dilê gel dide û gel bi wê coş û kelecanê Nevroza xwe pîroz dike ev jî tê wê watê ku ev Nevroz amadekarî pêk hatine û vê coşê em bawerin Nevroz wê bibe azadiya jina wê bibe azadiya civak û gelan Nevroza we dîse pîroz be. Birê birêz Kezban Doğanım gelek spas ji bo beşteriyate birê em bil cemwanê êdiye agahiyê dest me de ev hetanha jî bernameya Newrozê berdewam dike kom û mûzik û her wiha peyamên siyasî jî têne ragihandin. Belê Mustafa zor spas dikim ji bo hem nirxandinê te agahî ku te me re parvekir hem jî ji bo Kezban Doğan ku peyamê xwe ji me re got zor spas dikim dibêjim ev Newroz bibe Newroz azadî rê berapo gelek spas dikim xwe dibêj were serkeftinê xwast. Belê xebat xweş. Xebat xweş. Belê gudarên hêja helbet yek ji pîrozbahiyên ku pêk tê jî li Kurdistanê li Bakur Şilatê Sûriyê şehbayê em hinekê derbarê wê de jî agahî bidin xelkê şehba Newroza xwe pîroz kirin. Pîrozbahiya Newrozê li şehba li navçê Ehdesê pêk hat bi sedan xelkê Efrînî û şehba tevil bûn. Pêşî agirê Newrozê hate dadan paşê li perspektîfên rêberapo hatin guhdarî kirin. Endama destê serokatiya Partiyê Tiya Demokratîk PD Foze Yusuf tevlî Newroza li şehbayê bû Newroz li her kesî pîroz kir û got حتی افرین رزگار نه به امن کارم ببیجن مازادن اف 6 سال خلک افرین لشه بالا برخواد دن درون سازی او جواک ناونتی وش کرده کن کل همبری سوجن دولت آترک بیدنگن دوی ام آسات کشنا خوب همان ایراده و باوری بلند بکن داکو داگیر کرار بقوتینن لسر نوی پارتی گوهرتن و رنسانسی یا سوری مصطفی قلجیجی آخوی و گود ام بهوینه هرمین هاتن داگیر کرن دبین رزگار کرن گل و گرن جو وارن خو زاروکن سبرو جلوارن خو مزن ببن پیروزباهی نوروزی به جوش دوام دکه او ام نهاجی برای خوابدن پایتختا فرانسا پاریس لورجی نوروز به جوش که مزن ته پیروز کردن هفسرو که ناونده چانده احمد کایا آزاد دوغان بمره حوال آزاد دم باشت بخیراتی و شنامه نوروزا ته پیروز به ملته گودار بکن جوشان نوروزی لپاریس چاوا دوام دکه دم باش حوال امجی نوروزا و همه گلی کرد پیروز دکن نوروز پیروز به بله وقت وجه گفت آنها نوانده پاریسه نوروز به جوشک به تبلیغ زونه که پرمزن و پیروز دکن بسیرو هواجی پاریسه شلی بو باران هیا باران دباره یعنی که مخالفت هوایی هلی لیامبر وی گلی کرد تو اول اصلا یک نبی باران و وسایل نها ده هزاران کس قادا نوروز داره به جوش که مزن و نوروز پیروز دکن بله برنامه که پر دولمتی رو هست یعنی گله که پیامین حوالا پیامین پارتی پیامین گل وکیدن امبیجن هنرمند جی تبلیغ نوروزی بونه
آنها جوشک پر مزم و ام لقاده بقاده نوروز پیروز دکن. بله زور سپاسی که ما ولازات قوت بجواره سرکفتنه دخوازن جاره کدن دبیجن نوروز و پیروز به. گله سپاس نوروز و پیروز به. ولی گودرن هجال بت مبحثا پیروزباهی نوروزی لفرانکفورت و پاریس کر لبلیا شهباشی دوام دیگه لآرهنجی دست بگیری هم هنه که برای خواب بدنه بکا جوشا نوروزی دیگه جاناسی ده. Nous partageons parfaitement. Voilà, je ne vais pas être très long. En tout cas, je voulais vous dire que c'est un moment de partage. Et je suis très heureux de le faire avec vous aujourd'hui à Villers-le-Bel. Et nous le faisons au quotidien les 365 jours de l'année sur les communes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous résident dans les communes aux alentours, à Arnouville, à Villers-le-Bel, à Sarcelles, à Garges, à Gonesse, où moi-même je suis élu municipal. Et je peux vous dire que nous pouvons travailler avec beaucoup de fierté ensemble et nous allons continuer à avancer. Merci et bonne année à tous. بله البته پیروزباهی لپاریس ده دوستان گله کورجی تبل دبن لبر پیامین دوستان گله کورت ام فرانسی هبون نه امبر خوب دن وچین دوره ده نهاجی امه هلبستا ساریا ارز کو داری بکن گریلا ساریا ناسنامه و هات اشکره کرن سال 2019 شهید بو بریا شهید بکه و دشاهی که ده هلبستا لسر درس می دخوینم به هبره کو دار بکن suyun anlatır. Her su içen birisinin içini kanatarak. Senin ne çektiğini dersin, yeryüzündeki taşın anlatır. Her izinde kanlarını taşıyarak. Senin ne çektiğini dersin, toprağındaki yeşeren bitki anlatır. Katliamdan beslenerek. Senin ne çektiğini dersin, Seyit Rıza anlatır. Düşmana dert olarak. Senin ne çektiğini dersin, kayıp kızların anlatır. Her birisi senden giderek. Senin ne çektiğini dersin, kızıl kayalar anlatır. Her kayadan ses gelerek. Senin ne çektiğini dersin, Botan anlatır, Dersim anlatır, Zina anlatır. Tüm hücrelerini sana atfederek. Senin ne çektiğini dersim, ancak sen anlatırsın, bağrında taşıyarak. بله نوچه دو دوره دژم نه بواره پارو بکن برای کوم برای خوب دن نوروزین قادن هپیگی گودن آبرا 1623 آدار ده دولت آترک 64 جرم به بالا فریشر هرم پاراسنامه دی بوم بکر نواندرا گانور چپمنی هپیگی به داخونه که چالاکین داوی انگریلو انجامن ایریشن دولت آترک راگاند هپیگی تکیلداری چالاکیان وان آگاهیان ده 19 آدار گریلان لقاده برخوادن آگری آمدی لهرما شهید دلیل آروجاوای زاپه گریلانی اجازه‌ریچ دیگر شهید کامران اخاکور که بچه انگران سه جران ارتش اترکدان هپیگی دیار که ارتش اترک جدلدیجی چپرینشار انگریلا لگری آمدی چهار جران بتقامنی قد خاکری ایریش کرنه هپیگی را دیگه نکو داگرکری اترک 16 آداره حتی 23 آداره با بالا فریشر لهرم پاراستان مدیه گلک ایریش کرنه اوان آگاهیان ده لگاری قادن دیرشه دشتا کافیا زنگل بیره گوزه شیه و چمربود کی لهره ما شهید دلیل آروجاوی زاپیج قادن گری جودی افم بهار و آمدی قادا برخوادنی شهید ابراهیم آزاپه لمتینا جی قادن سر متینا شلازه بشیلی بازه لخاکور که قادن کولیت سنین شهید شریف لقندیل جی قادن کورتک سل و بپالا دولت ترکادا گرکر tam 64 جران اف قاد به بالا فرنشر بوم بکر وکدن 14 هفته آداره لهن قادن متینا خاکر که جی به هلیکوپتران هاتم بوم بکرن امبر خوابدن روشا گرتین نخوش این لزندانا و برخوادن آوان
آگاهی هات کو روش عبدالحلیم کای گرتی هر دچه گرانده به عبدالحلیم کایا 86 سالیه به حنجت تولید داخوینی بویه 2008 درباره ویده دوست دیوکرین جد ماه 2021 عملیات به او هیچ برین نوی باش نبوی 4 جوتمه همان ساله تگرتن و اف 5 سالن گرتیه نهال گرتیگاه ایله تیپا ما دل هاتی گرتن کوری عبدالحلیم کایا درباره روشا باوی خود آخبی او هاد بیجه باوی من 86 سالیه نخوش شکر تانسیون گرچکی پیره هیا به کرسیه بتاکر دکاره حرکت بکه نکاره رابه ورونه جئله به دست کلم چکری او چاوی وی گرتی دبن استانبوله سازیت بعدی استانبوله تبی اوقاس نخوشی نوی هنه راپور دکاره لگرتیگه بمنه دا باوی من اسماعیل کایا دوشمه چو سردان باوی خو و آگاهی دا ام مالباتی چون جم باوی من لسر کرسیه بتاکر و آلیکاری گاردینان هات حواله که باوی من جمره گود کو او لگل 23 کسان دمینه روشا باویتا پرگرانه لبر مرنه هر روش حیا صبح ام بدوره لبر سریوینه براستی جی روشا باوی من گله گرانه نزانه بیکل لکویا دما ام چون جم مناس نگر بس دگود اسپر نخوشم از جبر بانک لحمو مرواهیه دیکم باوی من گلک نخوشه بلا باوی من و همو گرتیان بردن یک جی گرتیان نخوش و بتمن Ömer Yaman'a legirtiga topkat tipate demine. Ömer Yaman 25 salın girtiye 8 سالیه و گلک نخوشین وهنه کچاوی نادره یامان درباره نخوشی باب خوده آخوی و وبانگی گر من 24-25 ساله تیدم حفظین ترکیه هم کاتیه هم میده شرنقت بجید هم بیده این کاتیه نگه حفظ تاپا تانسیون شکر هم بیتشتی میگه هم یل بده همیش ساله جوگه ساله دجون سه جون چیزم چه سار دینم دید دو خوزی ما بد بادن اویجی هوونی و همینه وسایتنه ناسوی و سی جوانی و حفظنده گالگن هم سی جو بفت من نویدون حفظنده هم تانسیون هم شکر هم عملیات هم انسولین وشی و تخونیش لازم ازل بده خونیش دابا جرات دابا خوزن جر این حتی میگه جفش خوف نه بس وقتی خواب واشتینه وقتی ری خواب چه بکه وقتی سعی خواب بشه اول کویدن بلدای که شمیجی و هفته لقاده گالاتا سریج بو حسن اوجاک هاتن جمع هفتای که شمی و پارزوان مافی مروان ده چالاکی مروین شمی ده و هفته جارکی دن هاتن جمع هفت چالاکی ده هفته 991 ده یا اول عقوبت حسن اوجاک هاتن پرسین حسن اوجاک 21 آدارا سال 1995 ده جیتم وی دیکن بنچابان جنازی ویجی 18 گلانا 1995 لگورستان بکسان دیدن هفسروک کوماله مافی مروان ای هاده ارن کسکین دی چالاکی داخوی وها گوت ین تخوازن نسر شو په حقیقت بگیرن بلا زانن بن امه پیشی لوی بگیرن برای حسن اوجاک علی اوجاک شگوت چند سال درباز ببن بلا درباز ببه امه حساب بپرسن خوشکا حسن اوجاک مسید اوجاک جی پیاما دایکا خوا راگهاند وها گوت دایکا من نکاری وره لی اف پیام دا امر من مزنه نکارم ورم لی چی دبه بلا ببه از دست جدوز حسن و زاروکندن برنادم پشتی آخافتنان جبو حسن اوجاک و کسین هاتنه کشتن و مندا کرن دایک و مروین شمیه دبن دور پیچا پولیسان ده قرنفیل دانین ولی هاتزانی یک جی دایشین لروسیا ایریش پیکانی جی ترکیه در باسی روسیه بویه دایش دو لایوانا جروک کوستی حال پایتخت روسیا مسکو و ایریشه که مزین کرد 93 کس هاتن کشتن 3 جوان زاروکن 121 کس بریندار بود لگوری آگاهی آژانس نوچان روسیه ریا یک جی چتین د ایریشه د جی گرتیه جالی روسیه و هاتیه گرتن او کسی د گورته دیمنه که د دیار دبکو جی ترکیه در باسی روسیه بویه کسی هاتیه گرتن جی فریدون شمسدین او دوچار آدار د جی ترکیه در باسی روسیه بویه چته فریدون شمسدین د دیمن د بیجا جبو ایریشا کروکو سیتی هاله 9 میلیون روبل دانوان هجای گوتنیه دانسبه اوفیسرا گاندنیا سروکاتی روسیه گوت 11 کس به تومتا ایریشا شویدین پیکانینا خاتنه گرتن 4 جوان چتین دایشنه هف سروکاتی کنسر برا کجکی درباره ایریشا لروسیه داخوینه دو وها گوت و بویارا کو بدهان مروونت د جانا خوش دسان او بریندار بون ام خمگین کرن ام جمالبات قربانیان را سرساقی دخوازن و جبریندار رجی شفا خیری هیوی دیکن ام ایشا گلین روسیه پار بدیکن و ایریشا هوانه آدایشه بتون بیشن مسار دیکن که
کجکی دست شانکر کو دایشه به وی ایریش جاره که دن دجمناهی خال مروباهی نشان ده وها گود ین کو چتین دایشه خواتی دیکن تیر دیکن و هدف ایریش نوان ده کار دیکن دولت ترک و دستلات AKP مهبینه دولت ترک به دایشه لهر کسی که فان دخوا آرمانجوی اوه جوان در دوران او دولتان تاویزان بگیره که جه که دازانی کو دولت آتر آداگر کرد به وی که دخوازه پولیتکین خوین قرکر و میتینگر به هر کسی بده قبول کنو ها گود دولت آتر جبو پولیتکین خوین عثمانیانو بخوا پراتیک دایشه بکارتینه دوی ایدی هر کس وی راستی ببینه و ببا خودی هلوست پر زلاله ایریشال موسکووا به آرمانجی هاتیه کرن دستلات AKP MHP جبو داخوازین خوب روسیه بده قبول کرن اف ایریش دا کرن ایریش ل ایران جی و یا ل روسیه جی جاری دولت ترک و پیکات نوچه مه در هریداوی جی درباره روش هوای ده وانبره خوبدن آمد ریا نوبره آمد چولیکی جی برفی هاته گرتن لآمده برفکی زیده دباره دبه سدم ری ورن گرتن جسر سبه و برف دباره و لدوره تابان تپه یا ریا نوبره آمد و چولیکی هاته گرتن جبر وسایتن پاقش کرنه نینه بدهانتر و وسایت لدوره تابان تپه آسمانه برفال هرمه هیچی دباره بله در نجام هاتن داویا بلتن آخوال جاره کدن ام ببیجن کو نوروز آزادی هیجی لهم کردستان و در ولایت اروپا تی پیروز کردن یک جی پیروز باهین گرسهی لباجره که آلمانیا فرانکفورت تی پیروز کردن کو نوروزه کی گرسهی و افدمکدریش بو آمده کاریه و دهاته کرن هلبت دوی پیروزباهی ده پیام جی گله که خورد بون بطایبتی پیاماش با آزادی فیزیکی آره برا بو در کتبش کومن گوونده نها بجهون را خواه پیشکش دیکن چالاکی یک جی پیروزباهی یک جی لپای تخت فرانسا پاریسه به تبلیبونا بسدان کردستانیان تی پیروز کرن ده همان دمیده ایرو لشمزدینانه بجو خونتار چایزا گروسه نوروز هاده پیروز کرن و یک جی پیروزباهی هری بواته بدنگ ودانه که مزن و به تبلیبونا به هزاران دیکات و آگری آزادی هاته دادان جی هلبت باجر براپور رها بو نور جی پیامین گله که گرینگ در کتن پیش نوروز تهمانده میده لشهبای جی به تبلیبونا بسدان افرینین لشهبا لگل خلک لشهبای بجوشات پیروز کرن تهمانده میده لباجر آرنمی جی نوروز نها به تبلیبونا کومن موزیک تی پیروز کرن به وی مهات